U ponedeljak, dan posvećen svetim anđelima, 26. po novom, a 13. januara po starom kalendaru, Pravoslavna crkva proslavlja svete mučenike Ermila i Stratonika. Od svetske sujete pobegoste i ka tihom pristaništu se prestaviste. Krvlju mučeništva i trudom isposništva uvenčani. Zato ste i naseljeni zajedno sa mučenicima i prepodobnima. Tokom progona hrišćana za vreme cara Licinija početkom 3. veka, Ermil je bio đakon u Singidunumu, današnjem Beogradu. Zbog javnog ispovedanja vere izveden je pred sud i osuđen. Posle teških mučenja bačen je u tamnicu. Čuvar u tamnici bio je hrišćanin Stratonik, ali on nije svoju veru ispovedao javno. Sve vreme Božjeg mučenika Ermila sudije su na razne načine primoravale da se odrekne Hrista i prihvati idolopoklonstvo. Izvodili su ga iz tamnice, mučili i onda ponovo zatvarali. Sve je to posmatrao stražar Stratonik. Tugovao je zbog Ermilovih muka, a opet u duši se radovao zbog njegove nepokolebljivosti i hrabrosti. No sam Stratonik, iako milosrdan i pravedan, nije imao smelosti da javno ispovedi svoju veru, plašeći se muka i strahujući da bi mogao pokleknuti pred mučiteljima i tako izgubiti dušu. Jednom, dok je Ermil trpeo muke, Stratonik je, veli predanje, počeo plakati. Neki od prisutnih odmah su obavestili sudije da stražar pokazuje samilost prema osuđeniku, hrišćaninu. Bilo je to dovoljno da i Stratonika izvedu pred sud. Ovoga puta, nadahnut Duhom Svetim, stražar je javno ispovedio da je hrišćanin. Nestalo je pređašnjeg straha i mučenik Hristov Stratonik je zajedno sa svojim prijateljem Ermilom hrabro podneo sve muke. Na kraju su, po naređenju sudija, bačeni u Dunav 315. godine Gospodnje. Predanje veli da su 3. dan po stradanju njihova sveta tela hrišćani našli 18 stadija nizvodno od Beograda. Sahranili su ih u Aureus Monsu, današnjem Brestoviku, mestu na desnoj obali Dunava kod Grocke. U Brestoviku i danas postoji antička grobnica, nalik ranohrišćanskim hramovima, za koju mnogi pretpostavljaju da je grobno mesto Ermila i Stratonika.